Musaisi watindata ni udhocha denu wa kilungu cha Thambalala muthanani wa mundi na ndio tungia mubiano ndo akusa kwa Mutongo TV kwitho wa TV ya kumanithia ya kusomethia na kutanithia tikalibu tukabikie utambani muthanani wa mundi tukabikie na ulinda miana ila indeni wa mitwano yitu tukabikie kuungamia mitwano yitu na misi yitu anikenda withie mutwano ni bandu ba kila mundu kwenda kulika edit kuma kilungu kino kwa tendeni wa Facebook ya Mutongo TV, YouTube Mutongo TV /FM official yani tawa Veronica Siombua Willy na ende kwitho wathandatu muthelu tutami na makulu alamu atumite na mwende na utomatitho wa muthanano wa muthi tisungia makulu menu so that wina kulo kwenda kusungiwa kana undu kwenda kutawa ni mutai witu bikia na utumanthino namba ile 3 karibu sana Reverend. Thank you so much Siombua. Ni ntu enesa chumwa kikiseo na shukuru Mungu saidi nundu nundangite goya kwa yina winyivyo munene ndi asiao na kwithi watwe baani kondu wa mumo na mateimanga itiondo ni thitu ya ai muno tithi nduika sana chalinde mundeta nga yazi umutabania yasi alama semba amaoni yani alama kila nasia tia ti kwitha we mao kana alama kwa tale utiondo wina omani mwingi indi ni kondu wa mumo wangai ko ni watu otungia ngai mubea 90 ndo sengethi ni ba ya prison ya mama women prison pale Machakos chaplain wabo Madam Musima na maofficers athukumi manga yalanga yuma yete bau kila bandu kida kikoli ko methito mayimbitanga nene na mama alamejela na moma mbiye ni kukethi muno Veronica na ketheka ni methane TV mambia matusiasia twina Veronica na nituma athima muno ona kaume bujela amwe miakele o miaka 3 angio mwaka mambia mewatu imeke avinya actually tunaine vinde seo muno na mambia muthenya mwe ningo twaiko ninguthi kwika verosho eto itega verosho actually andu asumena wata o wandu manga ikuthivo ili nilisikia tu a lot of passion. Unajua mimi nakuanga na passion na the broken hearted calling ya kwani andu ala tulikungo andu ala mena mathina. That is the calling gai wambite restoring lives kutungia mathayu na ndima encourage. Therefore we had a very wonderful time na munene waku papa prisons ambia ningo kethise Siombua timo na sio sa munene kego na kamera kikamba tio mwamwe tikazi ko windi ndio sagelisi andu on the ndimamina osao nde mwalimu wako muinde ulani wa principal wa Ukamba Bible College. He is my mentor. I love him so much, that man of God Daniel ambiye ningo kethie na onde osasionde na kindwa mimi. Amen. Asante. Dawe tutaidia cia na wathandatu muthelu be kule atumiro tutasungia yolwa mundu mukaula ukwenda usia kana kakeli na mume emwe asiani kake we mwasi you kilani nesie kwithi atiwe na thina actually niyo bandu bangi gusovia mathina ni mundu umo su kwanza umite ngala ayasia kana asigwe ni mukaka akeli tikake na banga kwanza kuthiukia kithia DNA nundu kuma mukaya tabanda akekara ndaketikila na yumuke na thina mwingi muno mbia Pastor Grace outcomes mundu ni wisikana nikakenda na enda twegithia cha DNA surely tuni chao na ti wewe kana andu aingi you pena problem au mechambeni makite kindu kita wa responsibility and liability au me aingi ebindani ye maikwenda mukama yigara maisia kwa zona mundu mume kwenda mukasi yae they are just few tomoni na koma ni nake we memani wena mukakozi yae enda mukamu yana monza we oyupe mundu mukozi yae na monza ndio makikia ndiko jote lakini ndio mosi ya monza yupeli
kwanza wali jenzi na we ambie pasta mimi napenda watu nataka watu Zwa ya mwanzo tukaimweka documentary no ise they no la we boy usu denda isiana ende they na wake feel insecure na muka ona akeda na kana endo musiege mononda ka twawe atindie weza wethi ani wene muka nundu nuende ndenda mukaidi ni wene muka ni musomu ni mwanake ya musiege ni wa muchapisha naona muka na family yose yetu ni very rich kwa hiyo na muka wake na kana kama kana twili bado feel insecure uakaenda kwa hiyo enda siana muonza with isiana izunda kuyane bunga atwayeteva ni problem yake tikwenda siana actually naweza na jumu ndomo kwenda mukasi aye thina wake enda amutindisi with ni wezi ndake gara ndakaliba ndipando bukwake onamukuna onamozi ya mibango ya kando onaete akangi onamwikaniata with ya semonye na juna siana inye ni kuai ni driver keka numisie kuwe ngimedha mailu mume utekwenda asiae mundu mukani endo encourage na sisiana ninseo so let me tell you the truth na ningo tabia ituma kwa nanake majensis maikwenda kusia lakini baikindu kiseo tasiana baikindu kiseo tasiana mundu ena twana twake na kana kamwe nengwa ningai weze kwithi andu isa kwesia yu ona kuni watatie kekata nundu mukamba aisie yungu yimwe iyonwa ni kinyo ni nonete andu mayisa kuia mundu nubikiche miaka 50 aseye kana kamwe neketha na accident nekakwa ni wekata ni wathela kana akana kau kamwe ila waya kana kekoka kafilia kasoania kana mali yondela jina ninya nethe ni yako ko kajikia biti tayuni wako na zile uona imwana sio nywanda wasia ulevya wikatwa school wakatwa ino kailea wikatwa nundu kaina competition kwa nikese mali laji na dadi ni yakwa mamu mali lo mandani yakwa na yu mwana ndua ya mwana useless sio mbwa mbithukese wanatwa na twile ni thina kwitha natwana twili ni wetu kengi wetu na kengi we fundi sina songo ndise ni chau it is a lie total lie kwitha na siana ile nukuta kutanyo ationga yekiata au nengie nutonyetha watatie kwenda kakatatu lakini kekata kaema lakini wetu wana twana twili wetu wana kali tunakabise keli tukeka mwe na kamwana keka mwe they don't have any competition mwana kosuni wisimali ni yakwa na mwitu na siana nyingi lesi tusiama bindamwe iyo dibasa nundu kasi awane nyinya embasa niso ucha ulawai watene ni watheli yu pai mundu othina ula thina wai watene withia siombua wasi atwana twili na andwala anja ni mama si atwana twingi athui mundu ni muthui ena kitheka ena leu enenga ngite leu ande yabu mbeza siebo na ena mbeza sia akakuya sia utuntuza woya na twana bangio sia twili usunu tundu munene nyina sia ethwani batonyeka mesia twana tutatu withie be twana twili tumatu na competition na be kangi kana mesia twana tuna titwingi at least hao watoto watakuwa nutonyoko ya na thina lakini jela makiana siombua ukandabya kwenyu wemeana noka swani ndu nyaku wegwa moyo siombua oka ulwangi ajekata ayoka akunia simu lakini kana kia kamwe kauninga stress kaka kuwa nundu nikesi ni mimi peke yangu weka kuna simu ikamba tititi akaema kukonga na athilo bya jekala je makoka ndia unenge stress only child with a lot of stress kunye na asiangai au nengete binya sia na itatu kana sia na inya mweme unukulea sia au biye baloko biye sia na ni mokomana sia kosiasa Omema kitako kulea omaya lakini ndema ukukomia ukomia niso mwe ai nyebo nembu welikile ndandi dumia aite Eda Beatrice kumwa mata muse wa kwande thana time siakwa na mwe anienda kana kakeli ambia anasi anika time already ndena sio onda kukomia na ndio ndani yeki actually sio mbona ebe kiluki problem ni kutoa ni mundu unota ukomasia utena wia nako ila wa mama yasia ni said ya mume muka kwa ena tu message to love ajitwa darling ile atikwenda kwake amwe aka ingi and I tell you the truth mundu muka atio malwaja na mukola wenda mundu ume na abanga kutwawa
etha ena binya muno kwithana mibango ya kando mubango wa kando wesona ena guo ni muume ndena time nake ndeu munengola wendo wikitata mundu mukakendwa nesa ni muume na muume ajitha na time yake not unless with ni uko bize ku uko uwa malwaya akaoma kama teani yawa ukithia wimu twa bado ana inaume angi ukitio mumya pau au meni na wa mutwa uzuwa mumisia umeni ku change kwebinya kabao kaikana nake kwi time indi mundu muka watu aneso wibangite nesa na ni wakwitikila we so nena kamubango kakando ajitwa baby ajitwa darling na ndisi akanitwa ndete yu etha mweme undakwita baby nde ukwita darling nde uta sweetheart nde ukai love you, you're beautiful, you're smart, ikiwa kuambizo vitu obvious utakuwa na hiyo kiu ya kuambiwa na mtu mwingine kwa hiyo wangu asia mtu anowe mwishoni na edhiwa nyene nena ndiasi ati nyendi ku encourage separation and divorce but if marriage is not working bandu ba ku waste yani ya time quit from that marriage it has no meaning if it is not working it has no meaning no ndo you work mwina miaka ile tatu we mukabije miaka 30 kindu chile kikatonyaga if it is not working move on with your life haya ingewe osia maire na mathina museo wakwa tinda kuteta nundu wa kulea kusia na nina atumia family planning ya mie itatu na no mie itatu na kola kumetumia ni kata oh my god Veronica mwana kwa na mwithukisa no si wa kolio dawa sitawasi ya family planning sidana side effects na muno yitu kita devil devil nila ya mie itatu wa mitumia o bandu ba mwaka omwe kana myaka eli kano ila watumia mabinda mengi yeta ikindu kita wa hormonal imbalance na ndwithi ya uyisa kwambia recover you'll take time nundu mundu wa mie itatu chambe periods yake ni siatilika ndetha ana periods etha ni kuisakuka ko kakatono kakataka meka nini na mundu mukosu periods yake siatilika mwaka muimo tetha ana periods yisa kusiokea shuke normal it takes a lot of time kwa etha ni muenda musiae enda hospitali muone mundu wita wa gynecologist amutethese kubalance chao hormones either two utawa kwa nundu no nikite o maundu na utakitali osinusio kosu ni na kuanga na some crew tumia madawa yanaitwa pills pills sisi medanya miongweli na chao mwa yeye akunywa kila muthenya nyusa kila muthenya ni balance ya hormones ila unywa 21 days your hormones will get balanced na wewe wabe na thina enda wone daktari akutethese nikenda a balance hormones na kumundu umetanisia no tumanu etha mukau akunde kuitaba na mwibokela muthenya kila muthenya okuima kamulonda manyabe na thina enda hospitali muone daktari mumanya ni chau etha mukau ni weki bandu bakau wabathei wekinda no tundu yes wari ndata kwa ndabiga na gukima sindu muno keria ndu ukola ni wowe kana nundu kibeti chako usia kimia muno ebe ya ezanga ni mundu magana ni mundu magasio kima muno magana kana bitsa wadi ndata kwa ndabiga na gukima sindu muno ukethia ndu ukola ni wowe kana nundu kibeti chakwa chandie nundu na kisa muno please ama nioe 2 or 3 women juu kuwa na feeling juu mi huwa na feelings mingi sana you siombo imuno no kimwa muno ona nene ukona atwa ili kana atwa itatu kimwe kiriania we uno thina une thina na ndwisi watha uganduga mesia muka ukagu siombua kila andu mailete kumanya na mwithukisa na musaisia wito ni kana sex juma akili it is from your mind it is your mind set etha ndu nyusa ndawa
It is your mindset. Pia ume mateda no ndungi moswania. Maswania obu. Na ni kuya either no enda utetheke. Make it akili ya kubisi with the other things. Why should you be thinking always on akawa ume? Obakubi onde ni maswania obo wa sex. Almost prepare wakwa mudenya mundu ume aswania sex almost 18 hours. Mudenya medenya 24 meya wa and my psychology me asia mundu meswania obo wa sex aume bakubi onde masaa 10 jao 18 so masaa thandatu ni ruo mataswania au labda ila mechao me wiani lakini au mawiyani lakini bayiwa almost kila mundu ume masaa 18 kubika 20 masaa 18 kubika 20 either hizo ni wabo wa sex gaita mwanzo atandivia gaita mwanzo atandivia Wende na kilungu cha Thambalala tuende na usungia makulio mako leo wende na utuma ndino namba 3 kenda 15 na ende tuidi utho muone tuitu na kula nyei andu meza kwela pa nundu pa imundu wendo kwa kwanza akako mendo kwa kama yendo kwa na tima binda tikuru wewe na asiati andu maende na juma jige matene tine andu dona weza na mundu mukamwana ki o labda athukuma obisine muno kethia ona bikandu wani andu thema musinde mundu mukoko ikalaba andu onde metha maili utasuba inde ju andu onde ko matashanukie kwikia ko matamanyie kwikia na ndu izi ni mamanyie ngo ile sia sexy you are dressing sexy onde kitonyo nikia sawa wewe yake na design kiesa beta bubu ini sio mbwa mwana kwa kitemero kia bikaba ni mundu aithi leta nayo ni wetu nebite ndithi aume kuni wangu mwe aume mwe makwo batu sautwa nyumunyeni ni muthi nundu akala mausisi abalelo sasi ondo katinda ungeme no wangama ni wangama nundu onde amwaitu abambiye kila mundu na wikomoko mibakala ku muno kuni wangu asana ninena na mwana kusuye kuletio kwa zawati nda akitata au ngamite ni mwya ekotinda akili ya kuwikite bahu switch your mind to other things. Life is not about sex always to akili ya kumaundoni yangi nundo le watu akibeti nani sasa ndo watondo iye bundu thiwe yani kibeti kimekimbianye kwa ndethi ni muzee wa kwa kila jabi ka yani ojuda jiti aloza yikata aisio kanyomba na asiokete yani usu tuikuna ayumala aidi iwe tundu wani kindu kodwa ngwasia mundu ume undu switch akili ya kumaundoni angi nikenda at least weko utwiki akamo hiyo Tongo gukulia muka wakwa ekalatha tite kila ivinda na ndenda kukwatwa twikitandani na ndiundu ni mwika akita kwilekanya muka kwekalatha tite chambe kila twalita kumanya kule junisio nekana mwaka mabindada maingi they are too emotional akathina wo emotions is their dominion ni mathata nundu asindu sieke bathukanu na nundu mapindala maingi mayune wa mwanya wa kwi express matabanie mena chao mena thina mo mundu umendenda kwitikila kana be bandu kumukosea kwau ajikala that tenundu ndumunenga mwanya usu wa kunenania ku etha muka waku ekalatha tite mandondu ulingula ngoisu umanye thina wake ni mwao mapinda mamwe notonyo mandhoka mutwa out mutwa bandu treat yonesa no imukulia kwani baby ni chao koni thangu kosea ko chao nikenda ulingule kiswanio chake amanye kwina thina mwao umanye kwina thina mwao nundu mundu mukachambe ilo thatite ona sio feelings yedasi jao siko na mundu muka ewita wona wimukwatanga ewa wimunosia ko yikunowa yikukuya osa siendu na ili kosuka nzwi kana ikoma yambi ongola ngona ibaluko wewe so mina winda yani peman shape na thina wibandu ku kila kibata ni ku deal na thina umanye ethinwa ni chao na the one to tonya ita kansala
Grace Kalamevo, na there are many other counselors. Call me. Tukuje tuketi chini, you are the husband at the head of that family. We muka pastor nuni woka tuyatatuba. Tell this woman is mama kama wewe, mwambie kuko na shida gani. To try kulingula the nosu, nikaenda mtu anauza misukari. Mnaweza tafutia mtu mme ama husband. Nimengoja sana sipati, I'm stressed. Tutabia wenda husband uwe hata miaka wakiunga mo. Wena mbesa kanao tena mbesa. Wena siana kanao tena siana. Sinusia mo the boss. Wena mbesa kanao tena mbesa. Pia nduma siana ndoto wani mundu tena mbesa. Niwo. Ibindani je? Pia nduma siya. Maka manda imwe. Kanao gezi na sio. In fact we friend wakwa. The friend yakwa utesanga na yu. Hambiye veronye aume mangia. Inundu ambesa. By the way, aume ni makita. Na mundu muka. They feel challenged. Na mundu muka. Aume mayenda mundu mukoko. Ambiye verone kalanda toiro nundu aume mangia nundu ambesa. Very true. Nipa mai. So na wewe Yesu enda mundu ume utena mbesa. Amusobe. Amusobe. So wewe enda mundu ume. Nitumandi anundu kibindi nikini tukwata aume menda agibeti na nitukwata akamenda aume tutethetia andu aingi pe mitwano ngini natwane thacia ninya na matethe ise kukwatana na ndu ya mundu uni museo makomane mangane au makomania na ni ucio kwira twise nuondu keke blanda nineki mwitu ambia enda mundu ume ni mumanyake mundu ume na kyangu ni osimo nanye na makwatania naje mwitu ambia mwa pastor mwako nundesie ngudesie naki konda kumie na nundu nikomana na mundu ume osu unolongi na thi saluni nekara na sewa mbwana sewa enye ndikomana na mundu ume mbwana sewa mutwe na sewa ni kwa ka makeup kidogo neki akakula kasio ka fitting ngine ndeto komana na mundu ambia wapi na vika uko wapi anambia niko hapa Mlolongo nakuja uko wapi niko Chumbi uko wapi niko Kademboni hivyo amutabia amwe haya tukutanie hotel fulani mundu baka wimbithi hapa ambia basi I'm telling you only disappointments you broke my heart nada dona mundu bua chongeto we nada tosha mundu udosemba yunga nada toswani atuikalanga bane nake ata atonyelela ailie mundu yani ndeze umanaku indie kalandhe amwe najui asiede nonde mbesa amwe ndatujitaki amwe nyatyo uitho wai nyendie na jawa kula mundu natuyaki amwe wanga uitho wai na kala mkawani tutawya ai ambia amwete China ya ndasi na amwe kandu mozie mundu ngebaanza hageto yemwe angudia mwangai kwa hiyo ngo kuya UK that will come and pay that challenge. It's good to know the kind of person you are talking to. Nikenda umanye the kind of person utamconnect na yeye. Duka connect mundu ume komani na gena mwitu utatonya. Tongi unambie ninamukora dizena you ambia pastor ninamukoni simu na atata ona emama. Nondo ibikete bu acho ni kijana okinini ambia ndia mukudesema uko wapi ambia simi kwa hapa unaniona hapa mwelezea hamusia hii sema uko wapi amwe you have choka mimi sijafika lakini nielezee pale huko nikuje amtojola uungamite hosa simasi ethia ninena ne mama je ambia mama jiundi je manondo mabikete ba yekuwa nite atatoa swanio ambia ni nazimie simu na neki yaka kateke nanye nalikalikanga ngule the kind of woman ngule yani mundu mukosu kono seo okethwa ni twise no na nundu ji mundu masita ndakati yenga yidobi na yone mama nezi ona zile ukethwa kabaninya kuteje mama we asante angeaite nyene nasiana itatu nakana kakana keto last year pole sana alafu ni CS bado mzee anasema nizae tena nitafanya nini? My dear daughter, I want to encourage you. Aume majisite na webu. Na ona maima na ndu mundu muko kwigwa. Ndu mundu muka wigwa.
many nina cases hizo si andwangi mundu ni wa CS na mundu umeenda asiae asiaka na mwai wake ate anisi mwai wa katatu aitabeja ebuthingi na ekula mukemo sianiki kwani na nienda siana itano no sia na mwe why are you risking your wife yani aume aingi magele ya wakana kutemwa ni kuriski thayo wako na initially mundu wa kutemwa ndaile twa bitu cha siana itatu na ekasiana itatu yale itakutani sana less than 3 years yes either ni itatu siali totani sana miaka 3 miaka 9 na yale twa bitu kasiana itatu na wende siana kusia ni kuriski thayo wako pyo na ume maimanya kana ni kuriski na neso na laume menda mundu asia yatindie ba withi ndakathi mundu ni wautwikithia kiwete ni wate mumanyise kutemwa ni wete na ni watwika bathi ni landa wotonya wa bado inakuanga ni shu izi thina wa malele kwa niwe ngwasia mundu mukauni thayo wako na ini maisha yako mweno sawa lakini kunywa madawa onagumu tabie ndwezewe maitabaniki na issue usitugana monena nimwe nye ningwenda kuitabona kwa undu kune sindu lakini wewe ujuange ni nini unafanya kama ataki mkae chini mkubaliane because you are risking your life we kwa oju uitabe uteme watuke with wana mathina na uchisiana siako yes asante mbetikilitu mine kilungu kituba huu naende ni mulilikanya kana matuko mwanza December tukethiwa na album launch ya kwa ATG Deliverance Chapel ba masaku kwa mbeya saa mwanza na tukethiwa live andeni wa TV ya kuna mbe moya Mutongo TV ukai tukabikie kumuthaitha moya hii tukabikie kumutungia mubea na tukomana na ini maitu na tukabikie kuboya moya hii ona tukilelie kumina mwaka naende karibuni sana na pia matuko 31st December tukethiwa na event nene pio ya kila mwaka ile Wavuka Festival ikethiwa People's Park kulikanimana kuma muthenya ngina etuko yemwe kwacha kwa karibuni plan to attend spoil family yaku ukautungia wendo kula witha wale kilie ndanga People's Park wandu basio ba kutembea na family yaku muthenya ikethwa hii family fair naende masama weyo wala matenda utukiwa muyino kala menda utiwa maitiwa tukwateanie na aini maitu wala tena mondeni wa county situsia Ukamba na muno county ya Masako. So karibuni sana ndeni Wavuka Festival matuko 31st mwaka wa 2025 People's Park naende na kuya kulika ni mana ukaituka bikie kumutungia ngaiba mwe na tukabikie kutana ni pamwe naende ni mubeano ndo akutambaya na ito ndeni wa kilungu cha Thambala muthenya wa monde tuko maneuni ndeni wa kilungu cha Twathimwe. Reverend ndonenga namba ya simu. Asante sana ona kwangetha wona kindu karibu sana na ndiasa congrats ndo album tuko pale asante ku musiaise witu tafadhali tukitu sabuntikele tukaka ituketa wasiombua katwathima muno tuka support inango yitu yonde we kanesa nuwe wedika alaso ni Grace Kalama referent Grace Kalama kindu wa Kalama mutai waku nindonya kukwatikana kwa namba yako ya simu ona nindonya kukwatikana physically numbita wambita ningona na litaju mwainoni na mawumba no maingi kuya mwingi area niko na mawumba no yata mwala niko na meetings za wamama za couples meeting ona sia moika ana mayuthi kwa hivyo you can even call me ngwendete muno namba yako ya simu ni 0717292812 namba ila ingine 0739990304 andumia message kuna simu nikenda tunenanie wambenda wiweka nitutonya nanga ina kwikenesa otherwise chuma kiseo to museo mwa ina mwathime na ikumunenga muyo muthei muyo muyonkolo atakwa bedroom asante